Kotau. Chamanikab Jehova kakoit boroindo nekachamak eng taitab Kamuktaindenyo sikobit keweke seremushekab kipsengwet eng wikini yekinetigei lesson number nebo 6. Lesson nebo wikini keng'olole kakochinoik chebo tamirmiriet. Ko atinye kiboitinik chemi kobotechi chekamache asikobit kokatak. Aibe kebeberta netai yotou kwane kwa Arap Ng'etich. Pastor Arap Ng'etich aibe kebeberta ne ng'olole Jumapili komwoe kole terchinosiek chebo kakochinoik tatyo aib kebeberta ne ng'olole kibagenge anan katuyet yemi toiyosiek anan ko pcheutik. Ko amache asikobit atai mwalimuiyot nerubei sikobit kokatak akomwoe kebeberta neibei. Karibu. Chamgei chamanikab Jehova, eng ane kekurena Evelyn Tarus, amite kwaeng kasi nemwoe kole eng oret nemie mising otogotin kot. Kongoi mising arube Evelyn ko inendet ko Lilian Maswaeng. Kimite kosomok kasi kibagenge eng neking'ololi konunet nebo kutuswek. Kongoi. Anyo hasubule Lilian eng betutab kwang'wan kasi achame akatak chamanikab Jehova kainaik ko Stephen Aramaru. Betutab kwang'wan kasi komwoe kolen konunetab maunatet. Kongoi. Kongoi, kotomo ketestai asome asikobit kesat tugul kibagenge. Kakibwa kiming'injingei Kiptaiyat nesobei koikeny. Imwoe kongoi amu koindochi oldinwekab meng'atosiekyok ak banwekyok. Akirete sobonwekyok yekikeni baunatet nenyone. Nyo sikobit inetech kokeny ng'olyong'ung tatyo kosopcho sobonwekyok yekikas tugeng'ung. Kakikurin Kiptaiyat nesobei koikeny sikobunjin ng'echeret eng kanetisionik akoityi itikab tugul chekosei tatyo kosopcho sobonwekwak akichek akowolokis meng'atosiekab korikwak yekichopchinigei baunatet nenyone. Somen yonito eng Jeiso ne kotiogindenyo. Amen. Amache aib boroini kora sikobit amwa kongoi eng okwek chomi kobotechi atkan kora. Chomwoe olen oyie kongoi kokiberurech. Ak kora oyokwech tebutik asikobit kewolu tebutik chotok tatyo kinetkei ak keng'erie ak keekitu kibagenge. Amache asom Arap Maru asikobit kotoretech komwa kongoi eng nwokindo eng ichek chekosirwech ng'olyo kole kongoi tatyo komi tebutik aeng'u chemoche kotoretech kowal. Arap Maru, karibu. Kongoi mchungaji. Kongoi eng ichek tugul chekomuch kosir ng'olyonwa eng ng'olyotab kanetisiet kidoune Dennis nekomwa kole mite olin pa Qatar. Kiwechi kongoi Dennis. Yekase logoiwek chemechen eng emetab Qatar, eku kiboityotab Jehova neyoptoi logoiwek chemechen eng emonoto. Kingen oleu emonoto. Kingen kele chang kewelinwek. Ako ngotoret Jehova kokilumden eng emonoto kotinye amune. Yai boisiet nekikiyokten. Manebo cheng'etab silingishek. Lakini nebo kaptaetab logoiwek chemechen eng oret neinegei. Boisie Jehova ortinwek chechang. Kitindoi Cherono, Sharon Jerop, Chepkoech, sorry, nekale amen. Kitinye Daniel Gemboi, nekale akine amen. Kitinye Masi Keter, nekale kongoi mising kobiriro Jehova eng kanetisiet. Kitindoi Noah Talam. Noah Talam kokale kakong'ong'ekis asukuk tugul eng kanetisiet. Kakeeleza kabisa. Inendet komite olimbo Washington. Kongoi eng Washington, Mr. Talam. Ngondoun Jehova koberurin kiboityotab Jehova. Robert Kipchumba ko kale kakeng'ong asukuk tugul eng kobun kiboitinikab Jehova eng kanetisiet ne kabo kityo jeset agenge ko tos ne kito nenyolunot keyai achek. Kimutai Kemei kotindoi tebutiet nemeche sinye kewalung'yo. Emily Chesang kale kongoi eng lesson. Kale tebutiet kityo nemite ko amune simamwae biik cheptelelisie kakemwa akakokas tos makasei. Kemwa kele kikasei kae kityo ngon ng'olyotab ingelelnotet nemite sobonwekyok kotom kekonu kekikochigei Jeiso. Kale kongoi mising eng lesson chito nekekure Kemei Kimutai. Stanley Tarus kongoi mising eng lesson kwanai mising kongoi akinye. David Kibet kole amitwogik ngircho chekeboe kanamonik makuye.
So ameja taune tebuteta David Kibet. David Kibet ko galle ingurcho amito ki bayo gana monik maguye. Kete be chongon kitagenge kele kana muet ngalale kongo. Kele kana muet ngalale ko jeptalelit. Jeptalelit kongoroni. Kele jeptalelit ko inendet negi kigituru rang songot negi gure ayindet ako setan ne mo agitabutab ngangutit tamanagay. Kala ma to sigo ganjal tanyeng songot. Kala erenet ne bagay negi gure ayindet ako setan. Kala ka tamindet ne bangon kamagol. Jeptalelit na tok ngalale engran. Ne ngot komite amito kige kin jeptalelit na tok ak se yue kige gojene ko jeptalelit ayindet. Mage ngalale jeptalelit se kegeti amu jeptalelit se kegeti ko kargay ak jeptalelit ne gasa ne gituru reng songot. Paisyonek chebe mesunde ito ko konam gay ak ijek tugul che ot jeptalelit se kege gawai geunek eng paisyonek ab jeptalelit se kibo tese yue kige gojene jeptalelit se ko kargay ak tese yot nege goji nebo sabengung kalle ale o goite borwe ko tese yek se nyalunotin chebo boisietab Jehova ko ye goite portangung ye goite kabwatutikuk ye goite boisioniguk ak kimnatengung ak naengung iboisie eng kotisiet nebo tuguk cheichame chebo kabaibaetab kei ak talbista nebo emoni ko jeptalelit noto nekiote ngengalale amitwogik kochang amitwogik chikeomei mi amitwogik chikeomei yekilen kait igorta nebo amisiet nebo karon keome amitwogik chekikure breakfast keomchini borwekyok sikeekitu kele kimeche vitamins kimeche carbohydrates kimeche ne asikotekokis borwekyok keba saa sita komi amitwogik cheomei keba koskoliny komi amitwogik cheomei irue asikobit kotestai koet borto iomisie ak iboisie kutit mi amitwogik iomisie itik neyomchini neyome ngitik yomchini sobondo neyome konyek yomchini sobondo tos ne neyomei ngengalale amitwogik eng yu ko in kieng tai kokinetkei wikit konye kele kicham koenye biik tiseiywek akoityi cheptelelit amu maame cheptelelit nebo nekakiwai eng ketit tiseiywek koyoche konam kwam tisindet nemite ko tisindet eng ekalutab cheptelelishek ko amu ibu biik amitwogik anan tiseiywek chechang komemuchi kwam tisindet tugul kotar ko kakimwa kele ibei kotokyin olimbo sokoni ipkwal biik akot ipkwal kristianik ak kwomis so kikakiteb kele tos etan ng'olyondoni kemwa kele ngot ko mengen ile kikakiyeng tiseiywot komatinyin kiy lakini ngot ingen ile kikiyeng tiseiywot ak itestai iboisie amitwogichu kokawamde tugul kit agenge eng oret age ngot ingen ile mi piton nebo kapchi anan atebetab chi anan igorwek chetesetai cheingen ile igorwechu kometorori Jehova yeitya itestai iwe akoyochine tugul igorta kokergei ak kit nekawomchine tugul eng meset agenge amu kaib kebeber nebo igorta nekitorori chito age nema Jehova kitorori cheptelelit nebo emoni nema Jehova eng oret age kokakimwa kele mite tuguk chekekerei mite tuguk chekeibe kobunchi komonut kosir Jehova kabinyoru chito nechame urerioshek kot akot betutab sabato koendi ureriet korot age tugul nekeene ko urerioshek boisionikchik ak kabwatutikchik komoibe kebeberta nebo kokasit kosoman ako sirutik chetililen nekatasomani ko sirutik kokere kokebet kasarta nebo ipkoro ureriet kacham kwomis kwam nebo urerioshek kosir amisiet nebo kwam logoiwek chemechen ko yeiwe urerioshek ak ibaibaigei eng urerioshek tuguk cheichome mising kosir chebo Jehova ko kebeberta nekeam amitwogik cheame bororioshek tugul kwame chebo cheptelelishek tuguk cheikere eng konyekuk simet tia tuguk cheikere eng simoshek kyok chotok ko amitwogik chekeam iamchi sobondong'ung ako yeame amitwogichu ko cheiboiboi konyek iboiboi bororioshek ako iboiboi atebet nemakakoretab Jehova
noto ko pchei tugul ak ichek cheindoi social media amitwogik chotok asikobaenen kobaen sobondong'ung tos ne neiboe sobeng'ung. So keistoe tugul chu konyolu keistoegei amu amitwogik chekiamchini sobondonyo ak keamei koboto bororiosiek cheiboiboegei ak ibaibaegei ak ichek kou kele kakepchei kit agenge tugul na amitwogik chebo sobondo. Mangen ko kamuch awol komie lakini eng oret neu notok ak alak ko amitwogik che itieme ibaibae bortong'ung ak sobondong'ung kosir amitwogik che iboiboi Jehova. Amitwogik chebo logoiwek chemechen chekonin tamirtab Jehova eng oring'ung. Sikebe nebo aeng ketar ko nebo Kemei Kimutai. Kalanye tebutiet nebo kanetisietab wikit konye. Kale mi lakwa nekikibwa koito, kale ngakebwa koito keng'etin ipkomeng'is ak chito, kokebwa koito ko maitunkei, kang'etyo kityongon akoba akipkomeng'is. Ang kakomeng'is akoche kimatya ko matukoek mwaminifu boiyot kain kakapkomeng'is ak lakwet kei. Kowekse lakwet ke konyone gaa nyukotebi besho konyorchigei sandenyi age. Mangen asale kukikibwa koito nito konyorchigei sandenyi akotunkei konyor certificate ipkomeng'is. Kotebe as ing yu Kimutai kole une uto. Eng oret kou katatebe Kimutai kole tos itiakat lakwani kikang'etin kiakitun eng masin ngakiap komeng'is ak chito ko tos une kokabakakta chichi amu maekchi kayonin eng ng'aliotab katunisiet etye nyokwo kotup kitun ngole konyor certificate. Kim ingoro nendo certificate anan nikibo tai nikibo koito tugun cheu choto chekase kotebe ko ngawalchi Kimutai kityo ng'ondo kochang tugun chekatururokis eng yuto chemakenai kele takyingei ano eng masta ngoro amu kanetai korok kokanging'etin kangebo koito akobe ibomeng'ishe ko kiautunkei ko ngap keba nebo aeng ko ketebe kele ara kingakonyor certificate nin ko kimingoro kosir ne. Ngiro ang betusiek kikibo tai igere sine ile eng kekoshek kikibo akot Joseph ak Mary chekingen achek tugul ko kit nekikibendi kobendi sigik ako ng'ololchin ak sigik ak kele kakecham lakwani ipkai ako yekakekoshin kimut lakwet akonyo kobunchi kai uu kele kapkeyai koito akimut akonyo komeng'is. Ekoshek kikibo akot Jacobo ko kiunoto kora ak Rebecca. Lakini kingap akoit kasarta nekimi nguno komakemeche keyai tuguk kou kibendi kasarta yetesetai emet kowaloksei ak tuguk chebitu chenyolu kochulokis tuguk akotok komie. Simakiteken ko ng'etin koburokis tuguk kotomakenai kele takyingei ne yebono. Kikonyo serikali eng kasarta nebo nguno asikobit kotoret ng'aliotab katunisiet asikochulak asimakiteken ketyichigei. Nakaikas ng'ololi sirutik kolen kora okasit pounatet. Kekasit pounatet akot kekasit eng ng'aliotab katunisiet. Amu kingonyo pounatet nyokokon certificate asikobit koyanak eng iman kele kakotunis bichu. Atya nerube kora akot sine nebo gaa kotindoi biik nakilen kirate sekutiet. Akot eng ekoshechu kanisa igere kitunis eng kanisa kongon kakikonon certificate kotokikere alak koburuchi ng'anie kole ngangeburuch ng'aniek chelelachen ak chebiriren keleche keng'ol tugul ak kisaisach eng juboit yeityo kelechi no ibeshe bak sikiro kele burukotin ng'aniek kabisa kwee agenge koui kasinatak ikwee ng'aniek kanyi juboit ngwetutitore kakilechin akei makomite beshet akakotuyo koeku kit agenge ng'oliondoni. So akakoek kito nekakoyanak eng olda tugul. Ng'oliot no nikere kakobit eng yu Kemei Kimutai ko kaburukokis tuguk aeng'u nebo ng'oliotab kamuistei nekimatiketindoi nguno konamegei ichek lakwet kityongon ole kabwa koito kapkemeng'ishe matotunkei. Ko mutai koek lakwet kole kimakitun akot mana akot kole kitom kekanda akot
konyo ga nyuko jeng sandat taga go jiga ag kitun ag gonyor certificate yero so ngaliot no inyo ko galle ngaliot ab unfaithfulness iman mi ngaliot ab unfaithfulness les rutik ngot kenyor ci ngalioti ago besho bitu amu ngaliot ab unfaithfulness ko in ko kala nyalu ko meta amu ngaliot ab unfaithfulness lakini kara ko les rutik kara ngot ko mi tay ore taga ne mu ngalal so bijo tak asugo ki gegey sige solven ngala jatak age ki gegey ko muji ko tebi manongo tiatan go so tiat ko mengi tuai lakini ya kwa mwan akwa au gitu nangai koto go mito gara taati so engno ganda Mr. Gemeli ko in kago mandala kwana ago olegi ko gitepto ko gi ka muiste ngalio na nyalna tista ge garo ko gi sta ge ka muiste aje nguno jige mi ngasari amu ki ko bit artun ki gi muje ge ay ngalio tap ko tuni siet ka nyam nyimit asama mata gi ibu tugu ki cega burut ke mi tangal tap ndoa nega go tanganisa na magboy se jep kondo ki ko bi sergale go gon go yob ko kanisa kolle ki mu jagut ki gonak pasta yani mu ko kanisa nyega ay ga tuni siet kanisa ndoa na magibe jep kondo ke jang kalia so ko bi nera ko nera nek ko mangis amay tun ge sama ta ga bi ngale ki uju ke ta gelo o asin ke tap tanu ko ga go paman ngoro ko lion ngoro ngalio na way man ko ne minguno ki tuni siet kanisa ke ay ndoa anane ke be goptisi ke gitunishe nginige mengishe ya goito ke ni garta je ke megay an go ge bunore ne megay asama tay ko ko le ngale kingen gele kyo gitune ngoline aw ke bunjoli ndog ko sir gele tos kingoro ingoro ko ga yibu gon gi ga bay shago nyertu ne ci ma nyalu so enyu ko ma nyalo ret ni wala kwani ngore ne ma gitu ne ma sulda ga tunishe ak ya go nyo ak ni kitu ngama si nagna ko wertanin ka gi ma tunis itebe gele yal yasme tunis tugun jo jota so mi tugu ke ma chulogis ongi sup tugu ke banguno tegi gote tagis asobit ko sulta ga tunis to ngore na ngangat ago ko bette te buti ke tebe gele tega amu ga gi bruga ga to gi tunis ngore na nyolu ke nyor certificate ke rat na bagab ka ke la ga go tun ge ko ngot ko bit pesiyet ke ni ngal yan gi muji ga mo ngata gele metti agat ne amu kya go tun ge lakini nguna ma tun ge ko bette gele metti agat ngoro gara ta ngoro en no ganda basta to si ngal yo ongoi ngagere ke meta jini ya tak pas nguto ko tinya ngalia ko so bit ko to ka sirwe ko geni ama jaga ba berta ne barleson ne barani ne ngalale ka ko jinoi ke bata ko mi diene tele en kita ko tap korido ek ne ko ge ngalale ko ngete agenge o yigimi ko giger gele kanisa tap korinto ko gi kanisa ne gi mita on ne gi yo ne gi boji na gele gi boji ne gi mi ji aga to ne buru buru ya ta to la gore ta to ni ko ngete mutuari ke gi me ako gi paiti ni ako magare millionaires ki mi je bagote ta to aksala iwe galak to ko udah ta gi buru ka kanisa ni ako gi mi gi ako ting kanisa orit kuya gi kote ge boru ye kingu ya wasa ge taun wasa ge kanisa kuno kobit cheutik ngisiat chego geger kobit koimutik chego kiborye wikit konye ak tenge kwog mi chepkugonenik orit yu mi chemungarainik chekinye kotebeu mi nderebekab lorisiek chekinye kobokoning yu so kowaske emet anyun nengilen isis kole biches kesoe kanamonik yutok komi chekobunu masta age koibu kanamonik kwak nyeke keame kelion kobwane ngalechatab koit kaniset ko nekikiker kele ne oret nemuchi koboisie Paulo asikobit kokirinda pcheutichu ngisiandani akobit kalyet eng kaniset. Rani kengolole oret nekiboisie tami bidyet netilil asikobit konya pcheutik ak terchinosiek chemi kaniset. Kounotok kou yekokiker ko rani kengolole kitabutab Korintoek netai 12 13 akoi 14 ako eng nwokindo ko kale oret nekimuchi kinyae terchinosiek ak pcheutik
ko ngot komeny tamiriet ne tilil mugulelwekab tugul chekikosik tatya konure mwaitab tamiriet sikotangusit kit age tugul amu ngot ko mami tamiriet ne tilil koeku kaniset ong'atet nemi ng'omnatosiek mi nautik mi tuguk tugul cheterchin lakini kasis chi tugul nenyi amu mami tamiriet koikep tuguldet nengetwa kole kobore bokor akeriebeke ne ko nikere akot olikinye kingilochi ngoriet nekibonye ko kikindoi mania asikotangusit ko ngokakotangusit kit age tugul ko mami terchinet lakini nin koyam koroisi tos tilin ko kesirte koi katil chito age ko kimi tuguk cheu choto kaniset ara kale ne Paulo eng kitabutab Korintoik netai 14:1 wala osub chomyet akocheng mising konunoik chebo tamiriet ako sirei koamde logoiwek chemiachen ko kale Paulo amoche chamanikab Jehova ale sikobit koek kaniset ne agenge akobit katuyet ko oret kityo nemi ko korongchi Jehova tamiriet nemwaita neiti kit age tugul koborok asikobit akot matin tugun chekakouwekitu korotokis kongakile mwaita kole kityochi ingot komi tugun chekayomyo sikotilegei kolyon kongekakiim kotiakokis akotebi nekararan so amache keker kele ne kit nekiboisie tamirietab Jehova asikobit koib kibagenge netai kokale kikon terchinosiek kikon konunoik cheterchin amu kimi terchinosiek nyokoboisie tamirietab Jehova kowal kokochinoik cheterchin asikoib biik chekiterchin koek agenge ngebe kitabutab Korintoik netai 12 amache ataune kaitet agenge akoi lo kole akwa nguno anyun akobo konunoik chebo tamiriet chekitupche komamoche oeku chemongen ongen ole kingotou bororiosiek ko kikiretoi kabeoltinwekab kanamoni chotok chematuku kou ye kikindoiwo noto anyun ako nakokuye ole mami neng'ololi eng tamirietab Jehova nemwoe kole Jeiso kochubot amami chi neimuchi komwa kole Jeiso ko kiptaiyat kobate eng tamiriet netilil nguno anyun komi konunoik chebesiotin ak agenge tamiriet mite ripsosiek chebesiotin ak agenge kiptaiyat mite boisionik chebesiotin ak agenge Jehova neyoe tuguk tugul eng tugul ko kalas kanyakoit tamirmirietab Jehova kanisetab Korinto ko makoi kiboisie ng'omnotetab chitondit makoi kicheng biik chekilen counselors cheimuchi nyokokaikai ngap kotebi eng kaniset kele ochomye ano makanum ochomye nin ak nin kolibilu mi biik chekikeboriet kele tu komete kewirep kamet lakini ingot kokutuny kaniset akesa kerongchi tamiriet netilil koming'ini tamiriet netilil nekamoriot ipkounjigei kelyek ak kibananiat neotisie eng koindo tatyo konyo chito ne profesayat neinetisiei kotip kong'ololchi chito nemakere akot tirisha nebo sukul akotebi koek kit agenge akochomyo koek chetupcho amune amu kaboisie tamiriet netilil konunet nebo kakochinetab tamiriet kong'ololchi muguleldo nebo ng'oliot neimuchi koboisie chito nemi yo nematinye kweyot anan ko bononi nebo let lakini kilchigei sirutik chemiachen akotoret chito neimuchi kokuyechi chito nekakibwoti ko profesa ipkole chichin kemwa kiy netomo abwoti matin kesoman ipait ole kyait ko kang'alal tamirietab Jehova muguleldo ng'ung ako kakotecha ng'oliondonoto konyo akine nin kotimuch konyokokoshin lakwetab mokoriot ak lakwetab chi neotwogin ing yo nemakingen
kot ko mutai koek choronok kot ko tore lakwet nemana chi kokole nemache aketkei makomi maana nebo sobet lakini koi kong'ololjin kokoshin kot ko tun kole chichin ndamatuiyo lakweng'ung ak lakwenyu takiatub nenyu aya kongoi ngoberurin Jehova komi age neimuchi kotindoi kokochinet nebo kosobet nyokosochi chito ipkosob ngibikere ibot kakotuiyo kaniset ipkoek kit agenge akobit koshinet neikwong'e ile katepto ano nebo kabilet age ak kabilet age kot kotuiyo koek kit agenge kot koek chetupcho chematinye kenisiet ko ingot kwai boisiet ne inegei tamimiriet netilil kounotok ng'ololi ing yu kurgetab 12 ing kurganata isomanate kong'olole irong koitetab 8 kole amu kikikochi chito age ng'oliotab ng'omnotet eng tamimiriet kikochi age ng'oliotab naet eng tamimirionotok kikikochi age kayanet eng tamimirionotok ak kikikochi age konunoikab kosobet eng tamimirionotok agenge ak kikochi age boisionik chebo kamuget ak kikochi age maunotet kikochi age kabesiosiekab tamimirik age kikochi kutuswek cheterotin age kikochi kaweksosiekab kutuswechotok ako boisie chuto tugul tamimiriet noto agenge kopchechi age tugul kou ye mokyin ingot kobit kaniset nemi tamirietab Jehova mugulelwekwak ko kit agenge nemoche kikuye eng yu asikobit kenai ko ngiwege eng kitabutab kalewenoik kong'olole Solomon terchinetab ng'oliotab naet ak ng'oliotab ng'omnotet kitindoi Solomon ng'omnotet nebo somanet nekisomonchi tuguk tugul lakini kosom Jehova kole taiteswa kora naet eng barakutab ng'omnotet ko naet kowendi kosir ng'omnotet ngap komi chi neng'om nekisoman koek professor ingen tuguk tugul ingen konetis ingen kolya lakini ngap komi chi netinye naet neuyo kimakeale king'omit kunotok kingobwa chepyosocho aeng'u kakosiep lakwet nyokomwa chi tugul kole nenyu lakwet kole ni nenyu lakwet kele Solomon amuan anyun kesit kikoromit kotoret Jehova eng naet nekikochi kotil kirwoket eng oret nekikwong'e ng'ony tugul ko naet notok nekikikochi Solomon ngap ketinye talentaisiek chotok anan ko somanosiek chotok ko ole kiboisioito bukuit eng kitabutab kalewenoik ko talentaisiek chekitinye ak ng'omnotosiek chekitinye ak kamukosiek chekitindoi ng'olole Paulo eng kitabutab Korintoek netai tabala tuguchoto tugul kitinye ko ngap koteshi tamiriet netilil nebo Jehova eng oretab saet konunet nekakiteshi matinye somanet nekisoman ko imuch keboisie talentainik choto kele ngorono chi nekisomanchi counseling ko ngoni ko mwalimu ko kiakinet ko chito age ko kiwo sukul nyokoek amtoi ko chito age ko mokorio ako chi ne ayek ko chito age kongen kotach toek lakini ngap kokon Jehova kokochinet nekoteshi yotok tuguk cheu ma amdaet kityongon lakini amdaet ne tinye mugulelwekab biik mawa kityo amu kipkosoman theology acha mi chito netinye boroindo nekimuch kwo ako ng'alal kutuswek alak chebo emotinwek chetom kokose chi asikobit kimuch kechut kebeberwek chekitom koit logoiwek chemiachen mi chito age neimuchi koitchi nekoto akonyoru kamuget nebo kowal translators kuchacham kelen mkalimani ak ne sikobit koit logoiwek chemiachen koitchi biik amu kang'alal chito kit nemakikuitos ako komi tamimirik chebo oik cheimuchi konai chito kole ngoro ni tamimirik ne makararan nengilen kile komuchi nyokoberber kaniset koyat biik lakini komuch kong'ongchi tamirietab Jehova chichi komuch kokuiyo kole ngoro ni tamimirik ne kararan ako kweri kaniset mutyo koistoegei choto kotun
kosor kaniset eng lembechek chekatebutyin amu mito mimiriet nemaanyiny orit yu. Noto amune ngap komi tayoshek ak tiyoshek kot kebut kaniset. Ngap ikere kanisosiek kepirekei ng'echerok. Kebut kaniset, kekur polis, kinde kibulit. Ngap nyokonde chu kibulit, nyokwerchi chu kibulit nenywa akine. Koamu kabit cheutik ak tayoshek ak tiyoshek. Ingotorete Jehova. Sikikuye kele makoi kemuchi ng'omnotetab chitondinyo. Amu kabit cheutik eng mokornatoshek anan ko kaloksosiek anan ko telunatoshek chekitindoi. Ako ngot ko tamiret netilil neimoi mugulelwekyok kokonech notok kimuch kikuye kele kakami bunyot kwenunyo ako kichutu chemanachi kokwa koboisie setani anan keon kabisa kimnotetab tamimirietab oik asikobit kimuny yemi tamiretab Jehova neitutose kibagenge. Tos mi tebutyo anan ko chi netesei eng kebeberatak nebo lesson eng Jumapili? Bas, kebeberta nebo Jumatatu kong'olole katuyet anan kibagenget yemi pcheutik. Amache kiro eng kitabutab Korindoik netai yotok kakisomani. Amache ataune koitetab 11 kokale ne eng yotok. Kale boisie chuto tugul eng tamimiriet notok ko agenge. Inga kakeker kele kokale ng'ong'ete sisit mi netinye ng'oliotab naet, komi age netinye nebo ng'omnotet, komi nekikikochi tamimiriet neibestos, mi netinye kasabet, mi netinye kamuget nebo kong'alal kutuswek chechang, komi neibestos tamimirik, komi newalu kutuswek cheterchin. Lakini kit neng'olole Paulo koketyin kong'olole borto. Kole kaniset kou bortab Jeiso. Tatyo kole Paulo ngeng'alale uto bortong'ung ko agenge. Lakini mami betut nekeitu kokwetegei itit ak keldo. Kolen ninin kikalya sikindane olimbo kapkelien atyekoti tugun chesomisen ngap kotora katoi. Amache tatokos atebe metoni. Kole Paulo isi ngot komach itit koek muguleldo kolya muguleldo. Ko anan ngot koek muguleldo kekastae ano. Ko kou ye ingen ile borto. Akot ing borwekyok ketinye kebeberwek che nyaluliotin. Ngap komi kebeberta kitikin nebo borto nemaoe kasit neten naoe eunek ak kelyek. Ko ngot kong'et betut agenge civil war civil war nebo kebeberwekab borto kota iwendi itung'akile kong'et age koker kokwong tiong'ik kole chepchonget ongen chepchonget is ang'i kelyechu milionit tinye ngiwendi kotou ngoro sikorube ngoro kole chepchonget tomo abwoti yotok. Ko ngelen ngwo kole kokoskong kole koker kole keldo ngoro newendi ko nebo kolen kokoskong kole kotonon. Ko ngekwendi kotokolapatine ale bendi tugul kwabwat kole kakokakitebena kele wendi ngoro ngelen kokoskong kole koker. Yani ipkome chepchonget mami ole wendi keim kole keldo ngoro netaune. Akoi koek hasara sobetab chepchonget eng tebutiet agenge nekakitebe hasara. Kwame kwame matok kwai kasi age maamisie makwendi ne amu lenis bolendo ine. Ko betut yekimoche keteb kele ng'o nebo komonut kokochine nenyi kosir nebo ng'o ko yoto ibute kaniset. Koboisie Paulo borto kole kero. Kebeberta nemining mising eng borto ko noto nebo maana kosir. Ngochilin kurget chepkildet siyana kitikin anan ko tirisiet. Sira ngot irue kemboi birtokei koech neilen kamakere koeche. Chepkildet kitikin kityo sinyena kakititil. Lakini merue the whole body nin age nino makoi ile kine kitikine kwera kabisa koistogei. Lakini merue kemboi noto. Ilen kityo inamtoigei koech. Ko ka kebeberta ko nemining eng kaniset kobo maana noto. Kimi pastayat nekiamdoi nebo kwong'ut. Lakini ka betut age tugul kingwamdoi
ko kimi kogo nekicham ko kikasinyi ko koun kapchoisiek ing yo kole ko ki kanisa nekibo koroba ko kimine kogo olimbore kimokonyone akot kanisa kimokemoche kele tinye sirainik ako ngap komoche kong'u kolyon tebene olindo bore sikokose amdaet olindo ko ngoit sait neamdoi pastayat kotoi kosap kotar kwamdoi pasta kiwir biik kaniset ip kole tun betut agenge komchen chepyosonato manyo kanisa betunoto kilen kwamda pasta kotar chewa koyo kilen ko betusiek alak wikit nebo oeng kotar chewa akoi kole pasta kalyanyi angomoingen as ko betunoto kong'etin kele ngomami chi nekang'etin wikit nebo oeng kele ngomakichop kapchoinik kalya komakilechi kole kakiyomyo gogo komo anyun kurutochi masochi anyun kolecho yo asome nyoetab kat amu maamuch anyo kanisa amuche ngatar kasit ko yoyomdoi asoe ngolimbore kole pasta kamabet kiy wikisiek oeng chepkwole namdacha akinye amchi koris ko ka iro chito anyun nekiraisi kunoto lakini noto nekinome kaniset tugul eng oretab saet eng chepyosonato ko kale Paulo matisas ile ni komengen akot Cornelison ni komaamdoi ngap ko chi age kasit nekikikochi kokochop mauek akinye konde tai yo kotebi ng'ony anan ko age kotoche toek ing yun kokoti kityongon akoborok komi chito age nekakasinyi kosoe kityo amengen chi akot kole kasoe komi age ne ngap koib kityo amitwogik chepkochobei akokochi chi nenyolili barabara eut kelen kele faida netinye chepyosani kone ngomami ki nekoe eng kanisa pononi makonu saga makonu sataka makingene lakini mi biik chebwone kanisa eng ng'alekab atebetab chepyosani cheingen biikab kokwet tugul lakini kabo komonut ko ing hesabuk kyuk ane alen ngot komi chi nekimondoi komishe cheketaune asasara koib kityongonin katar ng'echerok chetepche ng'ony kanisa lakini mami ki neoe lakini kaka chichoto nenome kaniset tugul boisietab mimiretab Jehova kebeberwek cheterchin chebo borwekyok koborunet terchinet nemi kaniset amoche asom kurgotik chengeringen eng ngoitetab 12 koitet 12 ko kole kouyo agenge borto akotinye kebeberwek chechang kou notok bortab kanisetab Kristo ko kateb tebutiet nekekesune sirindet ing yo kole kou ye kakeker eng kitabutab Korindo eng netai 12 koitet 8 akoi 10 akeker eng koitetab 28 nekamwa yoto kole kikonde Jehova alak eng kaniset chebo tai ko chekiyoktoi nebo oeng ko maotik nebo somok ko konetik yeityo komi yaikab kwong'utik yeityo ko konunoikab kasobet toretisiosiek kanetisiosiek kutuswek cheterotin igere ile eng Romanik kora kong'olole ng'oliondonoto eng Romanik 12 koitet 6 akoi 8 akoketyi eng Efesoik 4 koitet 11 ko tebutiet nekamache ketebegei ko ingoro konuneng'ung inye amu ngap keng'oshinigei kemoche nimbo pasta ngap keng'osigei kemoche nebo boiyotab kanisa age nemi yo anan ko chi age ne ngotonon ing yo kole akotien kelen uyetieni chepyosani nebo kwong'ut ile to lakini nenyunet kabisa ngalen atien kotos yesta akot ngap atau atien kotoi kokworio sesenik maani kaek shida kaek nekure Kingereza kakafoni lakini ne konunet nekikonin Jehova amoche keng'alale yoto tugul otoreto eng yuto amu kamwa nito kole ikere koitetab 28 ing yo kole kinde Jehova alak koek chekiyoktoi kou missionaries is choto mi cheyoe maunotet mite chekonetik mi cheyoikab kwong'utik mi konunoikab kasobet ak toretosiek ak kandoinatosiek ak kutuswek cheterotin ko ingiker eng kurgoti choto kakon Korindoek netai 12 koitet 8 akotestai akoi 10 ak 28 yoto tiwe Romanik 12 koitet 6 akoi 8 ak Efesoik 4 koitet 11
ne kebeberta nekikonin Jehova neiboishe asikobit koik talendait nekikonin Jehova. Tatyo komwa anyun kole ingot ko kikikonin ngasomanat amu bo kamanut niton. Iro kitabutab Romanik 12 amache asoman koitetab 6 atyo asoman akoi 8 atyo kokale yotok ako inendet neiteitoi kongochulchigei kateitaenyi. Inendet neikoitoi kongokoito eng kayiebindo. Inendet nebou kobai kochulchigei. Inendet neriregei koriregei eng boiboiyet. Kit nekamwa Paulo eng yu kole eng talendait age tugul neitinye ko ai talendait notok netai iyoe chomyet, nebo oeng eng kaminginetabgei, ak nebo somok ko otisiet. Simakitikin kowalak koek mestet. Kokochinet nekakonin Jehova sikukubegei ile ndabachek akot ketech kanisani kebutu mbaret, ndamane akot akonu sataka chechang sikelipane koep sitimani, ndamane kuni kokale kokaibut konyo koek setani nekonyo tatyo kotoi menatet nekikotoigei eng kipsengwet. Oret agenge notok neimuchi kowalak kokochinet nekataibu kibagenget kokon pcheutik akoek besiet, akobun yoto setani kokon kabutet akosera kaniset. Tos mi chi netinye tebut anan ko kebeberta age tugul netesei eng kebeberta nebo Jumatatu? Kameche kityo nganamwa eng nwokinda pasta ale ngile niro kebeberta nae borto age tugul koei akobo kelchinet. Kebeberta age tugul nebo borto koei akobo kelchinetab borto komugul. Amen. Ngiro konda koribe eut. Ngotko ngoroge konda kolejin metit koakta kwo metit. Kolejin metit eut meitiot amu bele biki. Kakoro konda coordinator kebeberta age tugul asikorib kebeberta age tugul. Kekergei ko ki borto agenge nebo kaniset kele nakatage kirwoget ak nakatagirenya alak kele uyo mamitei manda kebeber eng kaniset konyalu ketechgei amu kebeberta age nebo age. Nakatakiwitowitigei konyalu keng'ololchigei ak kesochigei. Nakataki kechomegei konyalu keker kele tos ne kamanutiet neitindoi inye eng sobenyu asikobit kotoreto Jehova kobunun eng kanetisiet anetegei talentaiyang'ung konunotiong'ung nekikonin inetegei nenyu. Kenerie tugul ko kotindoi chi tugul kebeberta nekiribe bortab Kristo ne notok ko achek tugul kibagenge. Lakini ngot keeku chekiwitowitigei ak kechomegei ak keng'olole keyoe ne kesosegei kekeregei age kosir age kekere age kuwa mandoi boisio kanisa komakieku biik chekiteche bortab Kristo ak keekitu tugul eng tamirmiriet. Ngiro eng beishek chechang komite biik akot chengap kele kiame ra mesetab Kiptaiyat ko olaba gaa kelen bas ara saa 8 ngonget kristianik kiame mesetab Kiptaiyat ngonget kristianik ko karab koiche tom kebatisan kolo maki kristianik tacheket ngebe gaa. So karab kowendi gaa chicho len ma kristianindet konget kristianik kokase korartaat akokere kuwo makebeberta nebo bortab kaniset nebo bortab Kristo. Kameche amwochi chi age tugul ale ngoi kibatisanin anan kotom kibatisanin inyorchigei kabatisanet ko agenge eng akwetab Jehova ak itinye talentaiyat nekikonin Jehova kora neitechei asobit koek agenge eng boisiet neiteche logoiwek chemechen. Yeibe kakwautiet nebo ng'aliotab kabatisanet itinye kebeberta nebo kamanut akot kotomo iit yotok nebo kaptaetab logoiwek chemechen nebo teksetab kaniset ako agenge eng kergeindo ak ine nekikibatisan eng taitab Jehova amu eng keret nekonyekab Jehova kokere ak akwek tugul ko lagokyik yoibe kakwautiet ak yokase tugetab Jehova. So mami neo amami neming'in ako ki agenge kebeberwek cheterchin ak keteche kanisetab Jehova. Ngoi kibasanen anan kotomo ak kekase it Jehova tugul yekikase it ak keyoe boisienyi ko ki agenge eng naet eng kabwatutik ak atebosiek ak kit age tugul. Kongoi. Okay, Lilian, ngui itinye ng'olyo. Kameche amwa akobo
ale eng Jeiso Kristo komamitei eng kitabutab Galatiek 3:28 komwoe akobo ingen ngap kemwoe kele limindet no, turkanindet no, nee no, lakini eng Kristo ko agenge. Ko abwoti amu ngemi kanisa komeche kekere kele kere chakwe no kikikochi kainaik. Ako ngiker eng yu komwoe kitabutab Galatiek kole mamite ne Greek, mamite ne Jew, mamite ne kikure ne Yunanindet. yeah, mamite tugul ko kotyokotin eng Kristo. Ko kwaibu kemi kaniset iker ile age tugul ako neng'woli anan ko nematindoi konda anan ko neliot ikochi Jehova age tugul kobit komi yotok eng boisiet netindoi nekikikochi asikobit kou yo kakamwa pastor kole eng eut konda komaimuchi kwai boisiet neoe kelyek. Ko noton ngot keelewan kiotok kele kakekurin inyonji Kristo koi agenge eng bortab Kristo nemaimuchi iker age ile inye ko itorobindet, inye ko ne ki agenge. Ako notok ko kikikonin iboisiechi chichin, iboisiechi anum, iboisiechi eng kaniset. Matibwatkei chito age ko kikiyai asikobit koboisieun. Akot in lakwet nangap kele ng'o nemeche kosa kole lakwet konde eut barak atya konyaanye ng'alek chemakas chi kong'ep kotar kole biik kongesa okeny yani kamakasak nekobo lakwet komakas Jehova kele ongetau kesa okeny. Bo komonut sana akas lakwet nemakas akot chi lakini ingen Jehova kole kameche komwa ne akamwa kwandiaba nebo achek tugul ongetech talentaisiek chebo lagok simateketyi kele ngesa sikerachen lakwet kele kama kole lakwet ama masa ak nekanyo kamasa kakokas Jehova akongen samutik ab mugulelwekab lakwanatak. Toroni ng'oliot age kora nekamache kikong'une kebeberit age keboisie ramaru kabarunetab borto ile kaker konda kit tatyo kolechi eut oye bele bikiyo. Ko ngot kole konda abisat ine maker amus betusiek chu ngilen imwochi chito kit kome mutai iba akoi kotini kole chito we mamuchi kesit we korere chito kole koroitonyi. Ko mutai mi yu koiru kemboi ngeilen ing'et koya koireri sikiriet anan komi kamanae konye kole eut acha maane ne buchiserune mana beseberiot acha akinye. Ko mami kit nekalel kale konda kworu kemboi kong'yoru kemboi komi kiburiet nekobo konyek betut tugul ak ne kemboi kiuni konda ko ki age tugul neya kimong'u lakini mamuchi anyun akoi acheng chito netoreto koisto chekakomong sang. Ko ngot kole eut atengyinok ko machamdaat eng ng'alekab kamanae kokemande lakini koai boisiet nemie konye koun sikotaikerte lakini manamegei ak telunotet nebo imande. Tos mi biik cheboisie eng kaniset lakini mang'une boisionik chotok nyekelen by products anan waste product chemoche manamegei ak yu ngap komi chi nechang alak lakini ko kararan lakini ngap komi boroindo nekelen ng'et anyun ngemuitera kidogo ngap komi chi neibu tugun cheng'ete chekititos ko ngap kotoret kaniset tiyonotot kenai kele ngakenai kiy debate lakini ngap komi betut akelen sisra anyun kitinye toek cho kimoche ketoret komoche akinye ngelen ketoretin iyan ketoretin amun akukonda akine kwae boisiet ni nebo koun chapu lakini yekakobata kakotililit kole oya kaonu ngolin tugul olin ora tos oistoiwo ngoli kole eut aae kasit nata kiketoret akot atkinye kitolole ko ngot koek borto nelen aae nikile amus nguno ngot ko meun serut in chamis chekwakoingian olin sikobwa oli kole kwaonu chekomi kole bunik oistoiwo asin kolo komendi eku cheseber the whole day amu kaesie eune kole matinye lakini iwendi netya ngot ketoi ngot kotoi kuno civil war nebo borto betusiek oeng'u
anan ko wiki ngot ko esya ko kwaman age tugul kole moeti si uya marbet kole bibuch jikoni el da mawendi itepche betusiek ata age kou noto kaniset ngot ko kaniset neibe kebeberta age tugul boisienyi akoyan nin kole aote borto tugul kole amitwogik amen yakole ang'a sikwam kimnatet kebeberwekab borto tugul kole borto nin akine kongoi kakasun ki nekayait kole borto kong'ung ki nemakararan nekokomonjararit kolya ngot ko mayai age tugul kebebertanyi ko akot inye nekakitoretin iegu neitinye kaming'inetabgei siyan toretonoto tatya mutai iboisie akine talendait neitinye itorete kaniset mbuch kobitu tiyet ak toiyet ingegu borto nebo Kristo neboisie kibagenge akoekwong'e oleu kimnatetab boisietab kanisani amu boisie kebeberwek tugul chebo boritok koborto Jeiso amu kitinye borto ak kebeberwek chebo borto ne kit nebo komonut mising kosir konekakamwa Paulo kole neiotisie iyai kuni ako ne nome chuto tugul akorat koek rateiwot agenge. Mwalimuiyot nerube. Kongoi. Awalu tebutyonoto. Ne neibu kibagenge. Kongoi mising Pastor Ngetich ak kanetik chekakocontributen. Amu kimi tugul kinetigei. Kale kiek agenge nekakenetech Pastor Ngetich kiek agenge kobun terchinet. Kakomwa borto netinye terchinet, tinye eunek, tinye konyek, tinye kutit. Borto agenge ak kebeberwek chechang. Ko ne neituitos? Kibendi kekere kele ne neituitos tuguchutok tugul asikoek agenge. Kisir Paulo kitabutab Korindoek 13 komi amune koneti kanisetab Korindo. Kiinet Paulo kanisetab Korindo asikobit koek nekinetegei akot achek nguno. Kwaeng kasi komwoe kole eng oret nemie mising. Kokakamwa eng yo kole ingin Jumatatu keek agenge kobun terchinet. Ko kit agenge neituitos bichu tugul anyun Pastor Ngetich ko chomyet. Kisir Paulo asikobit konet biikab Korindo chikibo kanisetab Korindo asikobit kokerkong icheket, kokerkong pcheutik chekimite chekimuchi komwa kole abo Paulo ane kolen age abo Apollo. Asikobit koisto kachaunetabgei nekimi kaniset, asikobit koboisie konunoikab tamirmiriet eng oret nekimite eng kanisetab Korindo kiboisie konunoikab tamirmiriet eng oret nekibo kalasunetabgei, nebo pcheetabgei. Ko kingonyo Paulo akosirchi baruanito nebo Korindoek netai 13 ko kimwa ne? Korindoek netai 13 koitet agenge akoi ketestai eng yo. Akot ndang'alale kutuswekab biik chebo malaikaisiek amatinye chomyet ko kaeku sukunwet nechee anan sanitab sukunwet nebole. Kimeche komwochi biikab Korindo kolechi akot ndotinye tuguchu tugul, akot ndemuchi ing'alal akot netya ako metinye chomyet, komami kiy age tugul neitile. Angot atinye konunet nebo maonatet ak angen ung'otik tugul ak naet tugul, angatinye kayanet tugul, kot amuch auto tulonok ako matinye chomyet ko abuch. Chomyet ko konunet neo kosir tuguk tugul. Kale chomyet ko makonunotiot eng kwenutab chechang. Ni ko oret neimuchi kokonunotiot age tugul koitchi boisienyi. Ngetestai eng yotok kateb sirindetab lesson eng yo kole ngisoman kitabutab Korindoek netai 13 koitet 1 akoi 7 sisomanchigei ak kitabutab Petero 4 koitet 8 akoi 11. Kale ne boisietab chomyet kosubkei ak konunoik chebo tamirmiriet. Kokamwa eng yotok kole eng kurgotik chutok ko ngasoman kurgotik chutok aeng ko komwa eng yotok kole chomyet ko lumdaat ako kit neikochin nekonu konunotiot age tugul nebo tamirmiriet.
Konunotiot age tugul kobo kamanut kityo ye kakiboisie ketoret alak eng chomnyet nebo Kristo. Ngisoman kong'ete agenge Korindoik notok netai 13 agoi 7 konetech kole akot ndatinye konunotiot neo nebo maonatet ak angen ng'otik tugul, naet ak atinye kayanet tugul kotamuch auto tulonok anan ayai kwang'utik tugul chamuchi ayai ako ngot komami chomnyet ko buchoto. Kokebor eng yoto kole akot ndetinye kimnatosiek chetya akot yo ityeni koketieni itinye chomnyet. Yo iboisiei anan iyoe kiy ko tos keyoe amu mi kipkei eng inyendet, ne neichichin mising iyai boisionotok? Tos amu chomnyet nekonin asikobit ipcheite akobo chomnyetab Jehova, anan tos amu kemeche sikeker kele imeche ketien? Ko kimeche koisto choto cho Paulo tugul kobor kole kalosunet age tugul anan kiy age tugul neiyoe ko kit age tugul neiyoe ko amu komeche kobun chomnyet neitinye. Amu chomnyet ngiboisiei ak iyoe tuguk tugul neichichin chomnyet koboru kole konu kimnatet akobo torornatet age tugul Jehova, itorori Jehova. Kale ng'alek chekilewen koboisie Paulo kobor akobo chomnyet, koboru akobo chomnyet ko chomnyet ko maki kityo nekikose. Ako chomnyet ko nemi boisionik chekiyoe kobor kole amu kakobor yoto kole noto anyun komwa Paulo kole chomnyet komuitoi, chomnyet kotala, chomnyet ko baibai eng imanit, sise eng tuguk tugul, iyoni tuguk tugul, imong'u tuguk tugul ako muitoi eng tuguk tugul. Chomnyet komatinye ng'etkong, chomnyet komalosegei, mamenei, mayoe nemanyalu, macheng'chingei chechik, matinye kipkei, masib konerechi, maiiti yaityo, kale mabaibai eng nemobo imanda. Ne kit ngitinye, kale ngometinye ngites eng yo, asome kityo kale muitoi chomnyet kuyo chakakemwa. Akamwa kole mabaibai eng nemobo imanda, sise eng tuguk tugul, iyoni tuguk tugul, mararu chomnyet agoi. Ako ngomite maonatosiek kotun ikesugei, ngomi kutuswek cheterotin kotun sistos, ngomi naet kotun ikesugei, amu kingen eng kebeberta ak keamdoi eng kebeberta. Ko kimeche konet Paulo kanisetab Korindo kole chomnyet ko tugul eng tugul, mami kiy age tugul nesire chomnyet. Kamwa sirindetab Lesson kole ng'alechu kokonu katigonet neititaat eng atebet yekiboisie konunoik. Eng iman chomnyet ko yateiwot nebo boisietab konunoikab tamirmiriet eng ng'omnotet. Kale mi eng kibagenge chomnyet ak kayanet ak kamang'unet, ako neo eng chutok tugul ko chomnyet. Ngesoman eng yoto kaitet Korindoik netai 13 kaitet 13 komwoe kolen akotepye nguno kayanet, kamang'unet eng chomnyet. Chu somok ako neo eng chutok tugul ko chomnyet. Kairo ile mami kiy age tugul nekemuchi keyai ngomami chomnyet. Ko ngisoman kora eng kitabutab Petero netai 4 kaitet 8 agoi 11 kokebor eng yoto kole kayanik anan kristianik tugul ko kanyol koboisie konunoik kwak chebo tamirmiriet koboisiechi biik alak, ko ribik chekiyoni chebo riranosiekab Jehova. Chomnyet kokonu nyoetab kat, konu mieindo ak boisionik chemiachen chemobo kipkei. Ibortoi kole Jehova, ibortoi akobo torornatetab Jehova. Ne nekakinetkei eng yu, eng nwakindo ko kakinetkei kenai kele kakiro kele chomnyet ko kit nebo kamanut, ko kit ne ikochin konunoikab tamirmiriet kakuyet.
Amu yeiyamdoi ko ne neijichin, ne nemi meting'ung. Tos iamdoi amu imeche koro biik akobo chamyetab Jehova, anan tos iamdoi asikeker kele itinye konunotiot as neimuchi iamde gai ibo kwong'ut. Ngomechichin chamyetab Jehova ko buch amdaeng'ung, ko buch maunotet neitinye. Indoi chamyet koteche biik alak akotorori Jehova eng kit age. Ngele ngomuchi konyo chito kolechin hoi, itieni anyun oye ibo kwong'ut, ko ne neimwochini chichoto ileni ngotoror ak Jehova, amu kit tugul neyoe ko simanyo lasetabgei, simanyo kipkei neilen kakoro chichi kole amuchi atien, ngamuchi atsa, ngamuchi amda, ileni bo Jehova nenyi torornatet. Amu nebo iker chipchi koit kipkei konyoindet kolechin ara mekere soman, ko yoto koit torornatet. Kale ngomami chamyet ko buch konunoik tugul, ko buch neitieni ngomami chamyetab Jehova eng kwenung'ung. Yemi chamyet koeku konunoikab tamirmiriet tuguk chekimen chekiboisie eng kanisa kibortoi atebetab Jehova, amu Jehova ko chamyet. Ateb ing yo kora sirindetab lesson kole amune siko chamyet kobo komonut eng kayanenyo. Ne or nekararan kenyoru imanda nebo chamyetab Jehova nesire saet netieme kobor chamyonotok eng biik alak. Kokongasoman ing yotok kokoibor kole chamyet kobo komonut mising eng kayanenyo koki kristianik amu Jehova inendet ko chamyet. Amu ngisoman eng kitabutab Johana netai 4:8 komwawech ne yotok. Netai 4:8 komwae kouni kole inendet nematinye chamyet komaingen Jehova, amu Jehova ko chamyet. So ngometinye chamyet komengen Jehova. Kale inendet nematinye chamyet komeingen Jehova, amu Jehova ko chamyet. Ko tuguk tugul cheichichech keboisie konunoikab tamirmiriet ko chamyetab Jehova. Ak tuguk tugul chekikwaiwech mising Jehova, mising ko kakochinet nekikon Kristo nyokome eng kimurtoiyot amwa icheket ko kit nekitinye eng oritinyi ko chamyet nekichamech icheket mising. Kora kekere eng kanetisietab Jesu nekimwa kole ng'atutiet neo ko icham Jehova ak icham biik alak. Notok kingen tugul eng kurget nebo Matayo 22:37 akoi 38. Yekingobwa Amalek kotebe Jesu kole kanetindoni ngoro ng'atutiet neo eng ng'atutik. Akilenji cham Kiptayat Jehova neng'ung eng muguleldong'ung komugul ak eng sobondong'ung komugul ak eng ng'omnoteng'ung komugul. Nito ng'atutiet neo ako nebo tai. Ak nebo aeng nekergei ak nitok ko ni, cham chitab kokweng'ung kou ole ichamdoigei. Ko notok kakobor kole oo chamyet. Kakobor ing yotok kole tuguk tugul chekimuchi keyai komami kiy age tugul nemuchi koek central apart from chamyetab Jehova. Ongechamye biikchok akeeku chechame tupchosyekchok, amu yemakitinye chamyet keu sukunwet kityo nechee. Tos mi chi netinye tebut anan kotestai eng yotok? Kotes kiy eng yotok? Abwoti ale mache sikwo kebeberta nerubei. Ko kacham ole kewang'unde ile au sukunwet nechee. Ko nguyo mache kokorom mising eng achek che i chepkutia ak iamdoi mising kosir tuguk tugul amu osin. Imuchi koek tuguk aeng, either ilaskei anan ibirtoigei. Amu mi chito nae tuguk cheyoe kobirtogei, ile angwane nekitito kila kalya. Anan ile ang biik chun alak ngomotoretech, anan ile to ndamane tamamnyone ko ongerib ngotoretech Jehova eng ortinwek choto tugul sikoek chamyet iman. Amu ngot komami chamyet kobuch tuguchu tugul. Very true. Kongoi. Kongoi Evelyn. Agere kaketestai keng'ololi ng'alek cheng'ololi Paulo akonetech che echen.
Ko eng kosomok kasi kemite kasarta ne inetech akobo konunet nebo kutuswek. Abwati ngemwa kele kutuswek ko kikekas biik chesoe eng kutuswek chechang. Emi kanisa kele kakibatisanin kele meche sinyoru ing'alal kokonin tamirmiriet netilil si isaa nemakase chi age, nemaelewani chi age. Tos kielewan abwati ale yutok amu chechang ilechinigei tepto nenyanetitoitoi anan amwachindoitoi ano choronokchuk amu anget tinye choronok chechang chesoe kou notok. Kimeche kele kikalya sikong'alale Paulo akobo konunet nebo kutuswek chechang. Ko kaker eng yu akere tuguk aeng chemeche kinetkei. Kiyoknotet neyamu ng'ony komugul. Atyo komite anan ko oret ole kiiptoi ng'oliotab Jehovah koityi biik tugul eng ng'ony tugul. Kiyoitoi ano boisionotok? Ko kemeche kenai kele sikokekonech konunet nebo kutuswek chechang. Ko nitok nekeng'olole eng betutab kosomok kasi. Ko eng yu kiker Mathayo 28 koite 19 akoi 20. Mathayo 28 komite kiyoktoi. Kale 19 Mathayo 28 koite 19 akoi 20 kole noto anyun oba akoyai biikab bororiosiek tugul koek alamalaik obatisan ichek eng kainetab kwanda ak nebo werit ak nebo tamirmiriet netilil. Onet ichek kosup tuguk tugul chekang'atat akokero ami kobotok eng betusiek tugul akoi kakesunetab ng'ony. Kebwa kele eng Mariko komwoe kora Mariko yotok 16 koite 15 kolen Mariko ak kilenji oba ng'ony komugul oamchinote logoiwek chemiach biik tugul. Kekas oba ng'ony tugul oamchinote logoiwek biik tugul. Ngele biik tugul ko kakakutus chi nekose kutit ra anyun biikab Galili chekamwochi Jeiso alamalaikchik imuktoito ano bichu? Kimukong'ololi kutit age, ng'ololi kutitab chebo Galili ichegei. Imuktoito koit ng'ony tugul komugul. Iker ile eng Mariko 16 koite 17 kokenetech kole king'alale kutuswek. Kinyo tamirmiriet netilil akikochi kong'alal kutuswek cheterchin. Kole akoi kakimwa eng Korindo koitomite Paulo ko kiemoni anan city nitok ko kimite kutuswek akamwa pastor kole komite biik chebo Egypt, chebunu Egypt, kimi chebo Romania, kimite chebunu Arabia, kimite chekekuren Medes, Elamites, kichang yani komoswek amu yutok ko kibune mi chebune melit kamwabasa kole mi chebo lorit chebo ne chepokani eng oret kole kong'ololdos kutuswek cheterchin bichu. Lakini kingokas bichu kai kong'ololso kong'ololi kutuswek kale kingekas kele kabokityo bichu atya kolen alake kile alake kabokityo kole alake achicha ngang'alal kutit nekikase ngabunu Egypt akas akanget ale komukong'ololi bichu kitomo koba sukul kokang'alaldaet ano kokaimutech anyun Paulo ng'oliot kakilechech kakikochi kelechi oba ng'ony tugul ako akot kora akot achek kelechech oba ng'ony tugul koit ng'oliot koityi chi tugul konai akobo ng'oliotab Jehovah. Keititoitoi ano ngot imite nyeng'ololi Nandi maiwendi ititoitoi ano kot ing'ololchi ng'alekab chitab Korea ing'ololchindoitoi ano chitab Russia nemokose kutit agenge kiititoitoi ano iker ile kaka
konyo tamirmiriet kokoini kuyo kakimwa kele kakikochi eut, kakikochi konda, eng kaniset kakikochi oret agenge kong'alal kutuswek, ko kutuswek komelen kiyachen. Ko eng Paulo ko kenetech eng yuton Corinthians 12:8 agoi 10 akiyaptegei kokamwa kole eng yutok kutuswek ko yani talenta nekonu nebo tamirmiriet kokonu yani talentainik chechang chekakikochi chitugul. Kakikochi kutuswek konyil chechang. Igere akot eng Korindoek 14 kokimwa Paulo kole mamitei yani kineti akobo amu kilen biik ngemwa ng'alal kutit ko kutit neu age yani matile shetani ing'ololchini Jehovah. Ko kamache konetech Paulo kole achicha meche keelewangei kele kutuswek chutok ko kutuswek chekakikonech keng'alale akobo oret agenge nekibendi kayoktoet nakakiyokte keba ng'ony tugul. Ko keit koyache keng'alal kutit nebo kalenjin, ang'ololchini chitab kalenjin. Kikinetech Kingeresa nguno ko kikinetkei. Komite biik alake cheng'ololi kong'ololi biikab ngele Korea, ko ng'ololdos biikab China cha kikobwa Kenya nguno ko tos imwochi ne ngotko mekase Chinese anan ngotko mang'ololi Kiswahili anan mang'ololi Kingeresa, mang'ololi kalenjin, ing'ololchindoite ano? Mi chito agenge neelewani ng'oliondonoto komuchi kolya komwochi chichoto. Chichab Korea anan ko Chinese nekawo gaa ipkomwochi netupcho kokong'ololchi simet akomwochi ng'oliotab Jehovah. Ko kaka ngeng'alal kutit nguno ko kele king'ololi biik kele kanyo tamirmiriet konamin tamirmiriet kokale achicha kale Paulo ngot kounotok komakat kokase chito age anan komite interpreter. Amu abwoti kicham keamdoi gaa kemwoe kutusiek ng'ololi chumbindet, kong'ololi nebo Nandi, kong'ololi nebo Kiswahili. Kakitafsiren ng'oliot agenge, kisomani ng'oliot agenge ako ng'oliot agenge ne notok konu Jehovah asikobit keelewangei akekas ng'oliotab Jehovah. Ko kaka kutit cheking'ololi nekikonech ko keboisie keit emotinwek asikoek oret agenge nekiitchindochini biik cheloen asikobit kosulda ng'oliot nekile keitchi biik. Nguno tos Jehovah kokonu confusion akatakamwa pastor yani nakilen ile mai confuse bichu kalya yani kabokityo simaelewanage kang'alal chitugul gibberish nakilen gibberish kikase kosae biik kong'ololi tuguk chemakikase kole kitabutab Korindoek netai 14:33 kole achicha Jehovah ko inendet somanchi Korindoek netai 14:33 ngoteshe chotok isoman buchu kai chotok kale amu Jehovah ko ma Jehovah nebo polatet akobo kalyet. Ko kaka ikere ile ngot komite biik cheng'ololdos yalen kanyokosa kobo Jehovah ng'alechoto amu mobo polatet Jehovah. Ko keng'alal eng kutit kobo keboisie keitchi biik alak simamite polatet. Ako nguno akot eng kanisenyo ko ikere ile mi biik chebunu kutuswek alak, mite ngomang'ololi Kingeresa na kalenjin komi nebunu Luhya, kobunu nebo Turkana, kobunu ano. Ko ngetuiye kanisa ko ki agenge amu kakekerkeitu ak no kabo konda metit ak kelyek. Ko ngeng'ololi ko king'ololchindoite ano sikoelewangei ikere ile kameche keng'alale ko Kiswahili asikoelewan kutit agenge keelewan anan komakikase komite chito neineti ku nguno yu angap ikere akot kokoinik ikere ile makase amu ng'ololdos Kingeresa. Komite biik kekase kutit
keteptosi akot gogo eng katikati asikobit kekose kele kamwa nee chumbindet neamdoi gogo. Kale ngeng'anyu kelechi keng'any. Gogo kebendi kesomani ko ngemong'u abwoti kikimong'u betut age ketuye ak pastor nebo Andover Church. Ko kakimong'u kong'ololi gogoinik komwochin pastor amdaet nekaamda nemie akong'olole kutit koek anendet nekamwochi. Kibaibait pastor amu kielewan gogoinik kole kang'ololdoi pastor kotko yani kolecho pastor ngokose kingereza alechi ngokose kingereza kang'ololchin ngakikonai sine kikosilsile lakini ikere ile kakitoretigei. Boisiet nebo kutit ko keboisie keitchi biik alak koek oret nekiitchini biik alak. Eng ng'alekab tamirmiriet keng'ololchi Jehovah ko tamirmiriet inegei netindoi uwezo kong'ololchi Jehovah maachek. Aya yotok koborwech eng kitabutab kabur kartasisiek achokat kolya nelen translation messages ko tamirmiriet kong'ololchin Jehovah inendet nekose tuguk chemakielewani akot ako inendet nemwoe eng kitabutab boisionik aeng kokale yani kutuswek kobo biik lakini eng Romanik 8 koborwech boisietab tamirmiriet ne notok ng'ololchin Jehovah. Mobo maacheket chekelen ngeng'ololchi Jehovah keboisie kutuswek chotok ngimi kanisa keng'ololi kutuswek chemakilechigei. Kit nekitoune ng'o nekitou ng'alechu sikobit kotokobain ikose kong'ololoti lakini mang'ololi ng'alek chechang tutigin kole chekilen chuburi ilechigei kalya. Ko anyun tos king'ololi ng'alek cheu chotok ngibwoti mabwoti ale unotok. Inete Paulo kole oret agenge keng'alale ko tamirmiriet nekonech kutuswek cheterchin sikinetegei biik sikinetchi biik keitite kutuswek alak asikobit kosulda koyoktoet nekakimwa kele eng Mathayo 28 kakikonech kiyoktet asikoit biik koit oratinwek tugul. Ko notok amuche atonone yotok sikoteshi mwalimuinik alake asikonyo mwalimuiyot nerube. Ameche Lilian. Kemwa akobo tamirmiriet akobo konunoikab kutuswek. Kiawe kamarwokchini kanisosiek alak lakini kiawe kotait kaniset age. Makontemania malen lakini katinye tebutiet about this spiritual gifts. Amu mwae biik kole notok ko konunotiot kutit. Nekakwamda chito tapkalkoit yo kisoe kole kakonyo tamirmiriet konam chichi kotoi kong'alal ng'alek alak chemakielewani tugul eng kot. Akotoi kowirtagei chito kotabukan akele tamirmiriet nebo kutuswek nekaikochi chichi kong'alal. Ko kiiptoi ano nitok amu kangoamdoi pastayandani akomwa kutini kong'alal gibberish komakase. Akemuchi kele tos chichotok kaamdoi ko kanyor konunotiotab kikikochi tamirmiriet neu nee nebo konunotiotab kutit ingiro nemamuchi akas. Ngawal yotok. Ameche ataune eng nwakindo amu sait ko kameche ataune boisionik aeng. Amu kale eng boisionik aeng kotet agenge eng Pentecost ko kale kimi biik chekibunu Jerusalem chekibunu tatuk chetestin. Kale kokwong'yas bichu kole katepto ano bichu ng'ololdos kutuswek chekikisikchech atya komwa kole kibunu biik ole kilo kibunu alake Botik kobunu alake Medoik kobunu alake Alamik yani olimbo Pasha Iran nguno neking'olole. Aya kimi chekibunu Mesopotamia olimbo Iraq ko kimi chekibunu Judea ak Cappadocia ak Asia Phrygia
olin ba Italy yani Rome Grete yani Greece olin Misri awai Libya agrene agoi Rome ngele na kongete emotinwek tugul amu ketuchige bichu Jerusalem lakini kakoba agoi Spain olin akoba wale ba Africa ole karibu in Libya ini koli akonyo agoi ole Misri oli akwa kolanda emetab Arabu kamong'yo Arabu kora kokwer Arabu chu tugul chu agoi kwa agoi Asia oli akotokosta kole agoi kotuiyo kokwong'e bichu kole ho angong'ololdos bichu ng'alek chekikose eng kutuswek chekikisiktech ko kibo keibe logoiwek chemyachen. Ng'olyot age nekamoche atesyi ko kale eng Korindoik netai 14 wate 22 kole not anyun kutuswek ko kabarunet ma eng ichek cheiyonotin ako eng ichek chemaiyonotin ako amdaet ko kabarunet eng ichek ma eng yoimanotin ako eng cheiyonotin ko kingokwong bichu kokas kole ngomainetkei bichu ako ng'ololso tugul keibe logoiwek chemyachen koyan biik betunotok tasomane kisik biik ng'isiat elibushek eng Pentecost amu kakas chitugul ng'oliot kobun biik chekang'ering'en chebo Galili ichegei lakini king'alal eng kutuswek cheyome dunia. Kole ne Paulo ngeweke koitetab 6 chekitupche ngotanyonjo kang'alalwa kutuswek kotoretok ne ngot ko mang'alalwa ng'alek chenyumnyumen ak eng naet ak aamde eng kanetishet kala ko tuguk chesaptos chemasaptos cheu en military keboishe en Riago ak ne ko ngewach nguno eng oret kingen kele no koba lunch no koba no ne koba emergency ni kakilen kakolal maat komwau tuguchoto kele orwai yep ketuyechin eng yu kole Paulo anyun noto kokwe kou noto koitetab 9 ngot matuku ng'alek chenyumnyumen chekosoksei onoitoi ano kit nekamwowo amu ng'ololchini labuch kole Paulo anyun yotuye ko ngot kong'alal chito agenge anan koeng ako ngotar noto kong'ololi kowol nin kit nekamwa ko kale ngot ko mami chi newalu osisye kokuno igere ile ngot ko koitetab 22 ko kale bo biik chemaiyonotin kokere kokwong'e boisiet noe Jehova koba ne yekakotuiyo kaniset tugul ko kristianik tugul otau kong'alal chi tugul nenyinet amus kole maba kristianik ko biik chun maiyonotin eng sang olin ipkeamdae logoiwek chemyach ko nginyi keib konyo nguno sikotoi kong'ololso kaniset tugul kele kakisai nekang'alal eng kutuswek ko kakitui batoi nekamwa Paulo ng'es amu kale Paulo kiboisie keibchine logoiwek chemyachen chemaiyonotin ko ngotomi ko kale kaikai ang'alal ng'alek 5 cheisop chetoreti kaniset ako ngot ko mami chi newalu bas kosis chichoto ko noto amune kakoborwech kele kakikon Jehova eng Pentecost ng'olyondoni sikeibe logoiwek chemyachen ako sikoker ing'ony chemaiyonotin kole iman mi kimnatetab Jehova amu ngiit emotinwekab maindik iit emotinwekab Buddhist ing oli akotoretin Jehova iyemte kokwong'e bichotok kole ngap makiyoni tuguk chemwoe koe kristianik lakini ngomi kabarunet age one makoi we cannot dispute this one koboisie Jehova lakini chekong'ololchinigei eng kaniset akwe kale Paulo aja mabo tamitab Jehova koroato. Ya jamaa tebe kale tos elewani akot chito nito kanam tamirmiriet kutinito mang'u lesambarat ane chuto king'ololi Ara maraisi akinye chone yani igere kalam chito tamirit mara moja ikasi kale jambala kila barabara shangala babu kalia baba kila barabara shambala baba mangale chakitesi tele shangala babu kule ni shambala baba kule ni kalia baba amu maelewani mami is kaguiyetab ng'olyondoni ege iman ege Koi. Abwati in kiami Nairobi. Ko kicham amenye Servants Quarter nebo chepyoset age. Ko kiwendi kanisa, kingen kole awendi kanisa Jumamos.
kolecho amache nyekebe kanisa sipkesong sinyoru tamirmiriet. As kolecho komut kasi kemboi kokur chepyosok chebo kaniset nywa ketuye sait 12 nebo koskoleny. Kikisaa kong'ete sait 12 akoi sait 12 koech. Kesoiwo kikonora eut, kiking'alale ng'alechoto chobo barabara chambara. Itumdumake kitae. Koech ipkele yani tamirmiriet neya nemi muguleldonyu nekoesho komong. Kelecho anyone Bishop nekinyone stadium, Nyayo stadium, nekikanyi chito kole kebe yundo amite chemi tai yun kesochin. Kikisa ibang'et akamande akawe kalany matatu awege. Amu moker kito nekia asianai kiyot mach kot, yani mami kii kiamache man amu kicham alen amache siasoe amawale shetani Imache ichap saenyi. shetani. Kiamache direct keng'alal ak Jehova. Kamakase koimke ai kole kolenen. So kiaker ale chekacha awege man amu ale kakoyaman. Ngoyam Jumapili, ngoyam kaniset nacheng'e ngacheng'e Jehova ng'olyonyi awege gaa. Kikisaiwa akine kiawe chotok akine kosa kotumtumo kolionjo ko biik chekakibe tugul lainda kakobutyo tugul kosa ipkolecho mande kona mamis. I was like ne une tamirmiriani konerech pastayat akona amanda. So konilen ile ingen amu choronok chok akemeche keelewankei tugul. Meche kenai, yes. Kemeche sikekochi amu ole ingen akot kinetech eng kapkasi kekure radical candor. Radical candor ko yani ole iwoldoitoi ole ngometindoi chomyet amuchi ale amu achame chorwenyu komameche amwochi imanda, lakini imwoe eng chomyet ako imwochi imanda. Yes. Notok nesorwech amu kimwoe eng chomyet. Kiy age tugul kakemwa eba ile ongeyai eng chomyet mamite kiy age tugul ne ngot kometinye chomyet ko kaikai metwa metau. Lakini eng chomyet imuchi imwochi chito imanda ilechi nguleni nginetkei yot. Yes. Kemeche keelewankei. Ngateshi kurget agenge nemi siketari kaitab 26 kole keteste yani 14 kurindoik netai ang'wan taunet 26 kale chekitupche anyun yoyumkei ko ngotinye chi age tugul tiendab kalosunet ak kanetisiet ak ng'ang'utiet ak kutuswek ko eng koyookis tuguk tugul eng tekisto. Ako ngot ko ng'ololi chi tugul eng kutit nemakikose ko ngong'alal oeng anan ko nemasire somok akorubkei ak ingowech chito agenge ako ngomami chi ne iwechi ng'alechatak ko ngosis eng kanisa ak ngong'ololchigei inegei ak Jehova. Ko nguno ko kale Paulo nyo yeking'ololdos kesoe komi netieni komi nelian komi nelian, lakini ngotong'olol chito nemana chi ko makase kutit nitang'wong ko ngobit chito newoldo ko ngot ko mamite chi neng'ete newalu ko ngosis ko ngipkosae kityo kityo ngonin kole mi anan kosa mutyo moyo. Lakini ingoek boroindo nekiyoe tuguk tugul ko sikotoret kaniset ko kale ngot komi kabarunet ko eng olimbo sang olin keamdae keamdochi biik chemengen, lakini ngot ko kanisa ko mami amune ko ngoe clear noton 28 kole ngokakolia koek biik oeng. As ako ngotar noto kowalu chito nin tuguk chekamwa, lakini ngot ko mami chito newalu ko ngasis. Amen. Eng Isaiah kora Isaiah 42 kumwoe akobo kiboityotab Jehova nekakinde tamirmiriet. Tamirmirietab Jehova
nekale okero otwokindet nyu neakimiti nenyu nekialewen ne baibaitune sobondanyu kande inendet tamirmiriet nyu ipchin kirwoket bororioshek kole ngoite toek mabolei anan kowach anan kotwek kot kekas kutinyi eng oret mariei tekat nechisot amaimisi inendet kitambit neiyeni ibu kirwoket eng iman matanui amanyokoritu akoi kondei ng'ony kirwoket ak kogen eng kegushek eng ng'ang'utiet kekas ile mabolei mawachei nekakinde tabiretab Jehova mairi akot tekat nechisot matabukoni ng'alecha tugul chokiboldos kot komekase bolotet nemamite kiy nekenyorchine kanetishet ko bolotet noto nekale maae tabiretab Jehova tukyotok kot ko yani boisie eng hoda tabiretab Jehova kikase kito nekineti akeekitu. Amen. Amen. Kongoi atoche mwalimu nerube. Bas mwalimu nerube kong'alale akobo konunetab maunatet noto kwaramarub eng betutab kwang'wan kasi kolechech konunetab maunatet ko kiib kebeberta neo eng ng'alaletab Paulo kale kisib komwa konunetab maunatet nitona kameche atebe pasta kitikin kale kisib kemwa konunetab maunatet eng kitabutab Korindo eng netai 12 amakimwa nebo ng'aliotab kutuswek tos kingisib kindoune kesir akobo maunatet asikorub nebo kutuswek ko tos kimite tos kiboru ngasoman eng yotok ko kale eng kaitanyo 10 kale akikikochi age boisionikab kamuget ak age maunatet ak age kabesiosiekab tabirmirik ak age kutuswek cheterotin so kasib kondoi nebo maunatet asokonyo nebo kutuswek ako ngiro eng lesson ko kang'alal kole interestingly the gift of prophecy is usually mentioned before the gift of tongues ishi kondo nebo maunatet kemwoe asikorub nebo kutuswek tos mite kiy neiboru yutok eng ng'alalani kale nyu si itesetai pasta ibwoti siwalu ko ngaite 28 eng yutok tabutab ng'ang'utiet eng nene Korindo eng netai 12 kaitini 10 ko kaitini 28 kole kikonde Jehova alak eng kanetisiet kale koek chekiyoktoi eng netai nebo oeng kole koek mautik nebo somok kole koek kanetik nebo ang'wan komwae kole yeityo ko kwang'utik yeityo ko konunoikab kasobet yeityo ko toretisiek kandoinatoshek ak nebo sisit ing umbalet yun kole kutuswek cheterotin kole leson kora kasib kindoune maunatet ing yun kole mautik asib koek nebo let ing oli nebo kutuswek tos ne kito nangatiemo konete leson koitetab 14 koitenyi kolo kolo ngotonyon chok ang'alale kutuswek atoretok ne ngotko mang'alalwok eng ng'ang'et eng ng'aliotab maunatet kale anan eng naet anan eng amdaet eng kanetisiet tos mite ki netieme koboru ing pasta kitikin sikejaktae ng'alaletab maunatet ko ng'ololchin muguleldo ako ng'ololchin naet ngap boroindo age ingot ko mamite waldaet asikonyor kelchin kaguiyet nebo muguleldo ak naet koeku kiit ne rahisi kobit laskeinatet akoek nekakiboisie kitumtumdo mimiriet nebo borto ko ngot komoche koboisie satani kotumtum borto sikobit nakekule msusumuko kolong chito neu atkinye kikilong akitiar mat amu kalanyit tamimiriet komoche itebekei ile tamimiriet ingoro nito neitumtumi borto amatinye muguleldo ak naet amu ngot komami naet ak muguleldo ko rahisi kobit ine uta kabutet amu yutok ye igere ile moche koboisie setani ngikere akot yo moche kwaldaun chito kit kochokchinin kabisa kole kero ngomeal nguno sinye kakobek koi baadaye kabitar ilen ale nenyi kurui kanye kochokyo
Kochok kiakoto kibabwati matabwat komie. Ko ngomokirib ko yutok yeboishe setani tuguk chekiyai kong'ete kipsengwet sikobit kabutet. Ko kanyo kochokyini mara moja sikobit kitumdum borto ko koiyan tuguk chekakamoindochi tamirtab Jehova nau tuguk. Ko notok ng'oyondit nemoche koboishe setani betusiek chebo let. Notok amune kinde Jehova konde konunoik cheterchin atya kindenin kapkelien amu boisienyi ko keboisie keibe logoiwek chemiach. Lakini nyenye kiwai koek kaet nito kosir chun tugul as kemeto chun alak amu kakararanini itumdumi borto kotengitito ibirue kembou notok. Amule to kobirte kebang'et. Ipkoru chito kole kokararanito achame ito ngawe ko kiboitu kabisa nyoru kabisa. Ako koistogei stress. Koboisie setani uto kotumdum chito kole sikole akot ngomami tamiret kanisana ngwong. Ngeba kityo kewekse kou atkai taiwendi ko amu kakitumdum borto. Kosikomoche as mutai ibitumdum mising. Ko kuno ko imete nito iwe age nekitumdumi mising. Lakini ko noto konilen katinye kabarunoik cha kwang'utik chele kele oba mongeno. Kongoi Mchungaji. Kenai ile kaka yomu kebeberwek tugul ng'olyot ne maunatet eng sobetab chito ak etunatet nebo kristianatet. Kong'ep keng'alale kebeberta nin bo ng'alyotab kutuswek komach koib kebeberta agenge. Eng nitok ko kekere Jehova kong'ololwech eng oretab maunatet kotechech ak kokimitech. Ng'olyotab maunatoni anan konunoichu kikikon eng kitabutab Efesoek. Ngeng'alale ng'olyotab konunoichu kitabutab Efesoek 4:11 ako testai akoi 14 yameche asoman eng chokchinet. Ko kale kiikochi alak koek chekiyoktoi, ak alak mautik, ak alak chemwoitooti logoiwek chemiach, ak alak mestowek ako kanetik. Amesi yeibe ititebekei ile neng'ung ngoro. Amu itinye neung'et ing yutok. Yekisomane ng'alechu komelen kele kisomane kityo siibwat ile wo akot anum. Ibwat ak iro ile neung'et ngoro. Kale kaitenyi ko 13 ak alak mestowek ako kanetik 12. Kale sikoyai lengas nebo ng'alechu tugul ko pane ng'alechu kikikonech 12. Kale sikoyai chetililen koek chekesunotin gei akobo boisietab otisiet ngobo akobo teksetab bortab Kristo. Kikikonech tugul chu asikobit koyai biik chetililen koek chekesunotin gei. Ye mite ng'alyotab kele minje kayoktek chekiyoktoi, mite mautik, mite kanetik, mite kwong'utik, mite chetoretishe, mite ko tugul ko sikobit koyai kanisetab Jehova bortab Kristo koek nekesunotkei. Kale akoi keit achek tugul yamdaetab kayanet ak naetab weritab Jehova. Kale akoi keekitu akoi keeku chito ne bekinot. Yani ng'alechu tugul chu ko sikobit keeku chito ne bekinot. Kale akoi kakwaet nebo etunatet ab nyeetab Kristo. Kaita 14 nekitare uto kale simata keeku lagok chekitortoi koba komasi ak komasi ak kiiboti eng usonet age tugul nebo kanetisiet eng alsetab biik eng ng'amng'onatet eng kaberberisioshek ab lelutiet. Kale simati keeku lagok kikitortoti. Ka ng'alyon nenyepte konunoichu kikikonech ko sobit konetech asobit kenai ole kiteptoi eng kasarta neuni. Sikenai imanit ak yekenai imanda komataketortatech eng kanetisietab lembech nebendoti kewani kanetisosiek alak tugul. Eng notok ko ng'alyotab komonut neo nekale sikobit keyai chetililen koek chekesunotin gei. Koteb kole eng yu keker kele agenge eng tukuchuto tugul chu chekikikon listinep konunoik koboto ng'alyotab maunatet. Kobor kole ngot ko mamite maunatet eng sobenyo, ngot ko kikikoste maunatet eng kanetisienyo, ngot ko kikinde taban maunatet kele makineti, ko kakerarte eng kit age nekatakonech tekset nebo keeku chebekinot eng logoiwek chemechen. Keeku chekesunotin gei. So mitei biik chekikometo maunatoni kole makimuchi kikuye. Mitei biik chekikometo maunatoni kole kibe atkinye makomite kasarta nebo nguno. Bo komonut maunatet
ako mitei maonoton ako nguno amu nito neteche kanisetab Jehova koek nekesunot kei neineti eng tuguk chekikosirto tuguk chemite nguno asikobit tuguk chekikosirto sikinete katindiot tuguk chemite nguno sikenai ole kiteptoi ak tuguk chemite tai sikenai kele tos ne nekechopchinigei eng betusiek chemite tai ng'oliotab maonotet kobo komonut eng tekset ak ripsetab kristianin age tugul. Kale betos biik chemami naet kitabutab Hosea 4:6 kale maonotet kokonech kenai konech naet kikuye mising kele tos ne kito nemakene Jehova eng kasarta nebo nguno nekikamake kiboitinik eng betusiek chekibo tai koeku kanetisiet kinetegei nguno asikobit kenyoru naet ak kenai kele kole kitepto kiboitinikab Jehova chekiyoe eng betusiek chekibo tai ko ne kito nenyolchinech keyai akichek eng nguno eng betusiek chekimeng'isiei asikobit kotestai sobet eng betusiek chekimite tai. Kale eng kitabutab Amos kong'ololi kole somok tisab kole iman mayai kiptaiyat kotom kong'ong'chi ung'otikyik otwogikyik mautik. Eng yu kekere ng'oliotab maonotet eng ortinwek aeng. Kikere ko kingotom koyai Jehova akotoi nguno kong'ong'in otwogikyik mautik. Ngisoman kurga kobwoti chito age kole kiboisie kurgai atkinye yekimite akot Hosea, yekimite akot Isaiah, yekimite akot Jeremiah kele kiboisie kurgano lakini ibe chito kole makoboisie nguno kole tokomyone mautik chekeng'ong'in rani sikokolya sikong'etin sikong'ololso ak Jehova. Komwoe kitabutab boisionik 15 atyeni ko 32 komwoe akobo Juda ak komwoe akobo Silas kole kiigil Juda ak Sila tupchosiek eng ng'alek chechang amu kimautik akichek. Kimautik ng'o Sila kimautik akichek ng'o Juda kimautik Juda eng oretab kanetisiet ak katigonet kebor kole kakakot biik cheinetisiei ak kotigonisiei kotindoi ng'oliotab maonotet neineti. Makele kityo maonotet ko keng'ong akemwa tuguk chebitu eng tai. Makele maonotet ko keng'etin kirwotito anan keyai ne. Maonotet ko kanetisietab tuguk chekisib kemwoi kele kakosulda rani. Yekineti akobo tuguk chekisikomwa sirutik chetililen kole kakosulda tuguchu ako yeoker kosulda kouni ak kakosulda ko kanetisioni kineti biik konai kasarta nekimi nguno ak tuguk chetesetai ko maonotet nito. Kikimit biik Sila ak Juda ako kijuda ng'ala sirutik kole amu kimautik akichek. Ketebegei ng'oliot nemiteu kele ng'oliotab maonotet komabekyin kityo eng betusiekyok amu kimiten betusiek chotok akichek ako kimiten betusiek chekibo tai kotom kesich Kristo kimiten betusiekab alamaliet ng'oliotab maonotet ako eng kitabutab boisionik 2:39 komwoe kole bitu akot cheng'eti Jehova eng kwenunyo asikobit kotesetai ng'oliotab maonotet. Eng nitok tesetai maonotet akoi nguno notok amune asikekase eng kitabutab ng'ong'utiet kitabutab Petro. Kitabutab Petro nebo tai kong'ololi ko ng'oliot nebo nguno melen kele ng'ololi kuyo kini kobunchi keny anan kuyo kini kosirto. Kitabutab Petro nebo 2:19 komwa kole akitinye ng'oliotab maonotet nebo iman ine kitinye mamwa kole kikitinye anan kole tun kitindoi. Ng'oliotab maonotet komite ko present. Kale kitinye ng'oliotab maonotet. Kale nebo iman ine. Kale neyoe nemie yorit. Kale kou tait neikwengsei eng ole imen. Utait ng'oliotab maonotet. Kale utait neikwengsei eng ole imen. Asimetungtungyote ibun mesundeito. Amu lapkeiyet neiboru lapkeiyetab tuguk chetesetai. Ng'onye konyek maonotet iker ng'onye konyek chebo tamirmiriet asikobit iker tuguk chetesetai nguno akoborun tuguk chenyolunot iyai koi kristianindet ile ne nekanyolchin iyai asiistoegei yaitiet netesetai nguno asimeamde korotwek chebo tuguk chetesetai eng emoni nguno. Ng'alekab ikorwek keng'ololi chebo amitwogikab chekiyonchin tisik cheptelelisiek kosimeib kebeber eng amisietab tuguk amitwogik chekiyonchin cheptelelisiek koborun maonotoni amu yote konyek chebo orit asikobit koborun tuguk chenyolunot iistoegei ak tuguk chenyolunot iyai
yegirite kagesunetab kei nebo atindiotap emoni. Kale koutoi neikwengsei eng ole imen kot koech akocherchi mugulelwekyok tabayetab karon. Kikonyi egonet agenge nebo let netun echei amakoimene kokeny egonet nebo kaweketab kei nebo Jeiso Kristo. Koiku komonotoni koribech kot koech. Ribech kot koit kaweketab kei nebo Jeiso egonet nebo koikeny ak ketebi koboto Jeiso koikeny. Kale amu mami ameche ikas ni anyun. Kale yekaonai ni korok ole mami maunetab sirutik neiboru chito inegei kaguyenyi. Mamitei chi neng'ete rani atyo kole kaeku maotyo ako atinye maunatet nekwanyoru kouni ako in kaguyenyi koni ngap bitchini kitun kole kale bitu boriet eng Kenya. Kele korotik warwotite keborwo korotik cherotei eng Nairobi. Ero kokonjite maunatet ne korwoti tugun chechiche koamis konyit amitwogik moet kong'ep ole ngoru korwotito boisie mutai kole kokiborwo korotik chu korotei eng Nairobi. Kero kokon maunatet nebo nedum nemanemegei ak kiy. Kale mami maunatet ab sirutik neiboru chito inegei kaguyenyi. Kale amu mami maunatet nekikobit eng magetab chi. Ako king'ololi biik eng Jehova kondochin tamirmiriet netilil. Kwa hivyo ng'aliotab maunatet age tugul kondochin tamirmiriet netilil amami maunato nekikobit eng chi. Simangotipche chi kole inetisie kanisetab Seventh Day koneti maunatet neu kakibun chi. Maunatet nekineti chamanikab Jehova nekon sirutik chetililen ko kibun sirutik chetililen kondochin tamirmirietab Jehova. Kiboitinik cheking'alale tamirmirietab Jehova ko kikon maunatet nekinamgei ak sirutik chetililen akotestai nguno. Notok amune asiketononi kelen kitinye ng'aliotab maunatet nebo iman. Kale kitabutab ng'ang'utiet kaiteni ng'ang'utiet agenge. Kale kaiti somok. Kale baibai inendet nesomani akichek chekasei ng'alekab maunatoni akoribe tuguk chekikisir eng maunatonitok amu kakorik betut. Baibai inendet nesomani maunatoni. Baibai inendet nekasei maunatoni. Ako baibai inendet neribei maunatoni. Ribe tuguk chekikisir eng maunatoni amu kakorik betut. Bo komonut ng'aliotab maunatet ako konech kebendate komakitungtung'yoti ako konech koborwech oleu imanda nebo Jehova. Ara anyun tos tugul ko maotik ngot ketindoi ng'aliotab maunatet kotesetai ko tos tugul ko maotik kele achicha komoe kitabutab barwetab Johana. Barwetab Johana nebo tai 4 kaiteni kwa agenge. Kale chamanichu amoyen tamirmiriet age tugul akotien tamirmirik ngobo Jehova amu kalamu kikomong'chi ng'ony maotik chechang chebo lembech. Ongen ni tamirmirietab Jehova tamirmiriet age tugul neng'onye kole Kristo kole Jeiso Kristo no kokinyo eng borto akobo Jehova. Kale moyen tamirmiriet age tugul akotiem tamirmiriet age tugul ngot kobo Jehova. Moyen ngorot age tugul nemasun oret. Kono chito nyokotoi kwamdoiwok konam togetab chito kolul chito koput kele bas maotiat asni. Kero ng'alek chikanye kwai kobo kwong'ut. Kitokomwaiwo my brother maboto chi kikisochi. Lakini kikisochi my brother narube batai. Ko kale kibwa biik chekibwane sukul kale nyikesa. Kale kobutos biik. Kale akine atale ngawa sangetin akasis kale lion kesoiwa akine. Kale nyiketich metit kale komakase kokitich metit. Kale kelen kele keokta kale awitu maibut. Kale kobutos biik kale alisin ene kangetin ngomakase kale kotiem kookta chi kapsa kasale ngookta kimnotet nyi ngomamite the power nebo the spirit now kasale kataokta spirit inegei ango kimnotetab chi. Kale maibut mami kine kikas. So komite tuguk che kingoro amu matinyin kiyoto. Maikas ak ikere biik kobutos.
Ibiyan kityongani le goibutya bingishat ingejero ka goitya tam Jehova no ito isubote mata ngela aglo subana maglo mitano ito gonyo owor ni ginyo aglo dret yogot kiune mo kita tebe gala kama ibgat bigot golen kiune mo barabara nyugo joshe gari shagorobon saiti gorobon ga kiune mo barabara ko mata ganyi ko bundari shagorobon pono majasus bari shagaru sage ko petya ga badu ga bi ko kai tu amu ga gisu goron marando nima gnai kalle ottiem tamre tab Jehova mo en goro tagatul na nyon jina ago ottiem gotkotos na bagay agore tab Jehova kita na urege ma otio como wala tesolene agenge da batay so tesolene da batay mu ga teni ko tutem ak tutem agenge kala mo sa ma oti ago ottiem to gok tokol so ger gotkotos pa man Jehova ngala jata mo met matol mami maona te ana mami maoti mi te maoti lagu na gita na bayman kotos tanya luge tiem kena gele tos maotiot na bayman amu ale kigo ba maoti ke balambe aso maoten yega ba maoti ke balambe ko teme go mul maoti ki bata arang na ene anyon sega jakte gityongon ko gitabuta Jeremiah titemak sogol ga titemak sita dine sogol kala maotiot na maoteni ago bagaliet yega go sulla galian ni konna okse maotiot na tagele kiyo gujo bayman na batay maotiot na bayman ko sulla maona tenyi ngot ko maotenji maona ten ma sulla ko mamita maona te tengene ngalya na bayeng kala kon namege maotiot ni akpugoit aksurutik anga tutik ki gasereng surutik ketileren ketabo tabay saya sesit ka chen tutem kolo namge anga tutik ak bawr na te ngot ko mangalali jek amay ngalya ni komu mamila ke ye tengene ndat ngatuti ka kwar na te suruti ke dililen ngotona mega gbai tio na Jehova naga kogure ke mau tio ak ngaliata suruti ke dililen ngatuti ka Jehova en dogol ko galle nitan kabaru na tagenge ne bargol nita ko mau tio to Jehova na wasomok aga tugol na nganya wala Kristo ginyang porto nitan ne ko agenge ne indo Jesu ko ngenu te bagayane kitabu tab Joana parwa tab Joana angwan ga tini usumok kalau kata mimida taga tugul nemanganye Jesu kuma ba Jehova aga tugul nanganye Jesu ko ba Jehova kiyo ba jang ko meje golle ko gurta ege kaine tab Kristo na ta mane singa sai magoirang enga bertage nganege amungo tonya ago sa ngaine tab Jesu ago laga ngaine tab Jesu ga lulire mo shek ago butya bi ile jiga bas ngale ngama na tapche hizo kale naile tos kama na tapche hizo wei na bae tos na mege ateni angala lutiki asuruti ketile ne wei tos na basomo tos rutai maona teni na ngalali wei ngot ko mami tangala jata ke ko mama otia tapche hoba na bayman kale otiem moya nda wer mira tokol mengo kale sima sugo gloga no sima giyo ko jegitor toti kebe ko masi engane tisosie amune se gese suruti ju amune se mete bengele age tortate no masi ge torte no masi isu marandut ago misuruti ke dililen ke tebe ngalal bejet kay tokol ne ba ngwan en bayta tab Jehova ko galle onna e jeg loga e pak kita bota Matayo tusab ka jine taman angmut awidiptem kala na e jeg loga e pak magoy i bandiat koy meveriat magoy in motosiet ko katabala linek motosiet katabala liat ne ge pandiat ne loga yata ka tukul ko yo ko suka agergenda ni ke gisun ko kunoto ko loga ala tukul je ye loga engergenda nywa kristo suruti kunot ko batang kristian indet ko ye loga engergenda ne ba kristo ne kinyo en ko yo gisun aga tugul ne yelo ga ngerge inta ne bagusam got konita ne nyoljin ko baytiot ne bayman ne mautiot ne Jehova engna ta kemena ga amcho ngno gindo kidinya ngalia ta mona te aga bayman ne amugri be yegrib aga so man aga kasi maona toni amu ni to ko ga gori ki be tu shik ke ba ga sura ta ka ba ga nisi so ko pi up Jehova ne ita ne tegat ne utat ne ginet ago
magitumtume ketaken kamasi tos mite chi ne tesei ngalyo amakitar kanetisietab wikini bas chamanikab Jehova kimeche kiwech kongoi amu kanetisiet nekakenyoru eng betutab rani nebo wikini tugul komugul ngondoiwok Jehova koberurok angalalok sait no lakini otestai oyapte logoiwek chemiachen okochi biik eng koltinwek cheterotin osiach akokwek sirutik chetililen akosoiwech chekisochinigei tugul eng bani wikini nyonei kengalale akobo kabarunetab chomyet kakonetech Evelyn mising kebeberta nekatwa kotiny kitikin chomyet kibendi kenae mising wikini nyonei kakwautiet eng kakwautiet akobo ng'oliot nekikure chomyet ng'alale wikini nyonei chomyet kityo kong'etege ketou lesson akoi ketare komut kasi ko chomyet kityo kimeche as nyikiro chomyoni eng oretab boroiyet ngondoiwok Jehova akoberurok ongesanyun kimeche kitorori Jehova eng saini amu kandoiset nekaindoiwech eng kanetisiet nekakinetkei eng oretab lesson betutab rani kongoi amu tamimirieng'ung nekenyit oritin yo Jehova sobit konetech testai ikimitech ak ing'alalwech ak nesire Jehova iborwech eng kekoshek tugul asobit keker tulonatoshek chemaikesugei eng ichek chetom koityi logoiwek chemiachen kinde euneguk Jehova singore ne inegei iboisie Jehova ortinwek cheterotin asobit koker biik yetuno nekikikochi icheket tugul puch ak nesire ketai tugul ak kou akwet agenge yekikanyi kaweketab keneu nebo aeng wang'omake nguno yekitore lesson ini akoi wikini nyone Jehova yeketuyech kora ing'alalwech eng oretab lesson amu nitok somenyo eng kainet netilil nebo Jeiso netindenyo amen.